I congratulate all of you for the huge exercise we have just gone through. Ataliwo ngagire for review ni Honorable Brandon. Oyo tiyaliwo. Mperano mubali mu bukulembeze yentabo naku akoma mbu yali na sente mbu sente medi batugabira sente kwa 26. Nze sawa dali facilitation kwa 26 dali emitwalo 7 mwidinda twali na abantu 7 na mulala abali ku list ekitegeeza 7 na mulala emirundi 7 liba sente imekedo wetubala liba emiliyoni 5 n'emitwalo 4 miliyoni 5 n'emitwalo 6 kuba tujatola ku bwaiko mikole n'emitwalo ki n'emiliyoni edikola ki de yali nado badi wabatwala okudigabira abeidinda era nze dange nadifuna n'abasinga bungi bafuna esente kwa 26 dajo tukasaawe 5 nga buli omu afuniye eki facilitation ye ekyasigala eyo dali nsawo ngaye sente amaze odikola ki ensawo dajo tuka esaawa 2 edokuncho 3 nga buli omu afuniye ensawo dityate batuwa ensawo nga mulimu esati mulimu ni t-shirt ni taga kingemye na kwino misira batwalo ko babantu naba mu studio naba mu kamera ngaliko babantu ati yasobola kusimba line olokuba yali nesente da abantu comment yali ni sente de bamu okugabira abantu yasimba line batwala kyamu bona yasobola kusimba kai era kubatwala kai baline babatwala banfanfe speaker wa Jinja district Kamagu na Mukose yasimba kwa Anita Munirwa Kadibe yara wa Kagoma County yasimba ku Munirwa ikona yasimba kwa Anita ikona mfanfe wa batwala aidira mu batwala mu lusungu nga babyogeire mu lusungu na amwirira mu lusoga ni ikona linda kutuje mpolampo yes sir ikona lindako owekitiibwa batwala bamuvunulire ekyo kyendi kwogera amwirira ya kumuvunulira lwaki wona ajja ku paslip oba empapula batwala data kayo mu kusiniya 4 yabita lusoga woye nanze ndikuwa media byange tikwogera bwogera senior 4 kastoba na certificate yabita lusoga mwe yafuna omukaaga mu lusoga so bamuwa certificate ya senior 4 mperano yaje yakola okwechesi yakola lusoga era yabita lusoga omusada mukugu mu lusoga mulungi mu lusoga medi woye tangano batwala tomuneni anga kwogera lusoga kuba mukugu mu lusoga mu lusoga so chemba ile ndiko baneki nti ikona yena yasimba kwani banywanyi babatwala munywanyi wa batwala yasimba kwani yasimba kwa Anita mubene Joshua munywanyi wa batwala abo bona bendi kukobera bakagoma bana magera basimba kwani wenja kuna nkani omuwandisi avire kayira chairman wero C2 alinga Teresa wa Jinja district yasimba kwani kwanite nebaza Faruk Bityanka owebuwenge omwogezi spokesperson oba publicity wa Jinja district mukwano gwa batwala ayikayiye yasimba kukadaga nendo okwebaza Hakim owebuwenge chairman wero C chairman NRM Buwenge Town Council yasimba ku mama kadaga nendo okwebaza Beni Isabiri chairman wa NRM wa Butagaya nendo okwebaza Muhammad Muganza chairman wa NRM mobilizer owebuyengo yasimba kukadaga nendo okwebaza Aniti Basibu kansala wa Butagaya yasimba kukadaga nendo ulida nkali honorable peace tibyaze yasimba kukadaga Jacobo ngakadi beyara yasimba kwani kukadaga mperano owundi ye atasimba kukadaga ni chairman owekachira owe naremu tiyasimba kwani kukadaga nankani vayoda tyamubonako Musa owebuwenge
bano tiri basoma busome kuba nababonanga medi ina akapapula kandi soma ayi mnatuikiriza jira nzira kapapula kandi kolachi mutalekera nzira kapapula kandi kolachi kandi soma kuba nababonanga buki galu ya ene byo tibyonooneke kuba muna ejira ko mahonje ku mu district ya ku district ataliwo ngagire for review ni honorable Brandon oyo tiyaliwo mberano mubali mu bukulembeze yentabonako akoba mbu yali na sente mbu sente medi batugabira sente kwa 26 nje ku district nadala ba member of parliament aba member ba parliament abaliyo nendo okukoba eyo ni Jinja district mberano mu ba member ba parliament wenje kamuli muzale yawa yatuwa akalulu Taire John yatuwa akalulu no mukaire mwene ye wa akalulu mperano balo dati amubona balo dati yali ere onarebo musomba na mwagana nga ali fulumamu mukwano gwango ye na teto mperano karuya nga mwali abintu ni kateka soga abo ni karu abo ni kita abantu abo nabali ne parliament mu parliament ye 10 nga bava kunoni eno bayira kunoni eno aye ni kibalya yena tiyawani mama mperano wetu aye kibalya ali mutufu butawa mama lwachi mama duzi yayekera kibalya ba mukubakalu nendo okukobera iwoloza mama aye byavawa mama byavawa beta ba mutufu lwachi taba mutufu omukudu tasobya wobanira tawo nakukoba kuti oli bubi oyina kwetonda omukulu tasolyanga akukubye omukulu tasobya chiko cha idalvainuma chibali okweta gundi Anita Amongo kulikola nako bati guno muyembe ogwawaku nze ndi ku muyembe oguliku omperana ekyo ayingo obayiro ngoli byali mu bululu niwo bayiro oli anga bitafuta so nendo okukobera eyo ni kamuli wenja mu buyende muntu mulala yenka Kyoto Ibrahim Kyoto ne yawa mama mukwano gwange Aneti nakato mwani naze kyamubona babalanda minister kana kuyatuwa minister babalanda kana kuyatuwa babalanda tiyalonda mperano oyo kwenda mubuka yogera bulungi oyo presidential nominee flag bearer yoga yali chikomere mama tyamubona wadi ndi kwenda kwogera maki yena tyamubona tiyali kwikiriza niko ja wange kyali koba abantu nga balire ki sente nendo okwira mu abasoko mulye n'abana Uganda abatulira ekintu nze teri kwogerera Anita nti lwakuba kyenda Anita Anita mukwano gwange ate mukama wange muzira kuki ate kirungi nze mukama wange kyandide ku kirikitya nti wenkoba nti kuluno yiniwe nakyogera n'okyogera nakoba nti bana ku sek ndi wa mama when ndikwirayo mu parliament inshallah ndikwirayo mu parliament yeah nga mukama yenze kuba nga mukama ikiriza olokuba obulamu buyinza okoma yeah so inshallah when ndikwirayo mu parliament kayi njagema nankani yani yanita nga mukama wange nga munoneza obwa speaker kyobona wobaye ndotola munamuganza abasinga bongi bako bati ajoso okotola munamuganza obuki obwesige ni wali omu olokuba namuganza yesimba kukwani ate wali omu ayenda ino kadaga kayi bali surprise dino wetwali mu parliament yona ngane mereire nakoba nti naba okulwana muganza duzi Serwanyi bubaba wayira award ye milioni 5 nze kendi kwenda okulaga ekifanani tirwana lwaki bubaba wayira milioni 5 abantu bako bati ha wali omuko abo bakuba namuganza gwe yayenda ino ate bakuba kadaga aja kuwani aja kusoka kusaininga atole mwani Serwanyi nakuba ati buli muntu waifu abusoka iya nakuba Serwanyi era Serwanyi angamya ine naku mu bantu bona abandi bayire ngati bavuma omukaire kadaga namuvamu Serwanyi is one of them ne yamufula commissioner
okuba commissioner wa parliament Commissioner taidire ku mulembe gwa alite. ani bwakadaga ne yamufuula commissioner sente teyamuwa okuba commissioner dali mukubisa mukwano gwange Serwanyi nenda okukobera Serwanyi mubamu ba customers bange Serwanyi is one of my customers nga mu ba member ba parliament wayende emidozi adigula wange I no kumpe milioni ana muwe emidozi supplying emidozi edemipiri nisa wena alikwenda emidozi akali kuja taja mu iduka ayenda dani da waliomu kuba we supplying emidozi quality tikobye kalango aye ekyo kyenenzo okoba kyendi kulaga nti abantu bano bona tikoba nti ndibakola ki aye ndikwenda omaliza medi ekyasinga okunu maino atenga mama yakyogerako ekyo byonna byandibayirewo ayi kyefaananiza olumu omusada yali alitema omuti we yali alitema omuti ng'ali gutemesa empasa yatandika okulira Empasa eri kutema omuti ng'eritema omuti gwatandika okulira kyendigezaako empasa yali eritema ki omuti gwalira omusada yali alitema omuti yabuuza ati omuti we lwaki olikulira ati be omuti gwaliramu ati be tiryandibayire empasa kuntema aye ng'ate empasa eri mu muti so ekyaliza omuti kubona nga empasa empasa okutema omuti oba nfunye bulungi abasoga monki ntegeire abayambibwa Kadaga n'abayamba okumusuula nkweyanziza lwaki Busoga tezimbye bakadaga abawerako kubanga buli aida akuba akati kaife ak'ekibiriti kalala obuzibu bubaire mu Basoga bene bubaire mu system bubaire muki wena laki kubuuza kubanga obaire kumpino ni Kadaga yeso bolingira history wa Busoga yali mu bakiveidinda yabamba Kazibwe yabamba Basoga Nsadu yabamba Bageye Ensolo abasinga bagenzi ndoza Kazibwe naliwo mwabamba Kadaga Busoga eno aidi engake eba need to in fights oba entalo edo munda butibwe balina entalo edo munda waliwo edatuuka daba so severe weyagana nti kampu ya Basoga Nsadu ni kampu ya Bageye Nsolo tibagana nabo baganana begomba kuyitagana kuvaira kitegeza kuvaira ulikumfunawo nze sawa dali facilitation kwa bina mukaga dali emitwalo 7 muidinda twalina abantu 7 na mulala abali ku list ekitegeza 7 na mulala emirundi 7 diba sente imekedo wetubala diba emilioni 5 n'emitwalo 4 milioni 5 n'emitwalo 6 kuba tujatola ku bwayi komikole n'emitwalo ki n'emilioni edikola ki de yalina do badi wabatwala okudigabira abeidinda era nze dange nadifuna n'abasinga bungi bafuna esente kwabiri n'omukaga dajo tukasa waitan nga buli omu afuni eki facilitation ye ekyasigala eyo dali nsawu ngaye sente amazo odikola ki ensawu dajo tuka esawa 2 edokuncho 3 nga buli omu afuni ensawu dityate batuwa ensawu nga mulimu esati mulimu ni t-shirt ni taga kingemye na kwino misira batwalo ko babantu naba mu studio naba mu kamera ngaliko babantu ati yasobola kusimba line olokuba yali ne sente da abantu akomenti yali ni sente de bamu okugabira abantu yasimba line batwala kyamu bona yasobola kusimba kai era kubatwala kai baline babatwala banfanfe speaker wa Jinja district Kamagu na Mukose yasimba kwa Anita Munirwa Kadibe yara wa Kagoma County yasimba ku Munirwa ikona kwa Anita ikona mfanfe wa batwala aidira mu batwala mu Lusungu
nga babyogeire mu lusungu namwirira mu Lusoga nikona linda kutuje mpolampo yes sir ikona linda ku owekitiibwa Batwala bamuvunulire ekyo kyendi kwogera mana okuti amwirira ya kumuvunulira lwaki wona ajja ku paslip oba empapula Batwala datakayo mu kusiniya 4 yabita Lusoga woye nanze ndikuwa media byange tikwogera bwogera senior 4 kastoba na certificate yabita Lusoga mwe yafuna omukaaga mu Lusoga so bamuwa certificate ya senior 4 mperano yaje yakola okwechesi yakola Lusoga era yabita Lusoga omusada mukugu mu Lusoga mulungi mu Lusoga medi woye tangano Batwala tomuneni anga kwogera Lusoga kuba mukugu mu Lusoga mu Lusoga so chemba ile ndiko banekiro nti ikona yena yasimba kwani banywanyi ba Batwala munywanyi wa Batwala yasimba kwani yasimba kwanita mubene Joshua munywanyi wa Batwala abo bona bendi kukobera bakagoma bana magera basimba kwani wenja kuna nkani omuwandisi avire kayira chairman wero C2 alinga Trezara wajinja district yasimba kwani kwanite nebaza Faruk Bityanka owebuwenge omwogezi spokesperson oba publicity wajinja district mukwano gwa Batwala ayikayiye yasimba kukadaga nenda okwebaza Akim owebuwenge chairman wero C chairman NRM Buwenge Town Council yasimba ku mama kadaga nenda okwebaza Beni Isabiri chairman wa NRM wa Butagaya nenda okwebaza Muhammad Muganza chairman wa NRM mobilizer owebuyengo yasimba ku kadaga nenda okwebaza Aniti Basibu kansala wa Butagaya yasimba ku kadaga nenda ulida nkali honorable peace Tibyaze yasimba ku kadaga Jacobo ngakadi beyara yasimba kwani ku kadaga mperano owundi ye atasimba ku kadaga ni chairman owekachira owe NRM tiyasimba kwani ku kadaga nankani vayoda tyamubonako Musa owebuwenge bano tiri basoma busome kuba nababonanga medi ina kapapula kandi soma ai mtu ikiniza jira nzira kapapula kandi kolachi mutaleke na nzira kapapula kandi kolachi kandi soma kuba nababonanga buchi ngalu ya ene byo tibyonooneke kuba muna ejira ko mawonje ku mu district kuba ya ku district nje ku